Waramutse kankwereze ikaze reka twinjire mu makuru ari kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, duhereye aka kanya ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Reka turebe by'umwihariko ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twatsinda urugamba rwo kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cyacu. Turareba uburyo twakigobotora uyu mutwe wa 23 ukomeje kugenda utwugariza ndetse ukomeje kudutesha agaciro imbere y'abandi, dore ko iyi leta Kinshasa ikomeze kugenda igaragaza uburyo umutwe mu 23 ari abasirikari b'u Rwanda RDF. Amahanga yose akomeje kureba buri kimwe cyose ku ruhande rumwe cyangwa urundi kugira ngo barebe ko iyi mirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yarangira, ariko byamaze kugenda bigaragara nkaho ari ibintu byamaze kugenda binanira abantu bamwe na bamwe. Ati gute impamvu abantu bamwe na bamwe cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe byarahagurutse bisaba umutwe wa 23 kurekura uduce tumwe na tumwe wamaze kugenda wigarurira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimo uduce nka by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru, Goma, Bukavu, harimo Kavumu, harimo Katana, ariko by'umwihariko nkivuga ahantu reka ndaza gushaka ko hano hantu tuza kwatinda. Harimo Katana, harimo Karehe, harimo mbese ubundi navuga ko intambara ahantu iri kubera ubu ngubu iri kubera hariya Uvira ni intambara iri kuhabera bikomeye cyane, nyuma y'uko umutwe wa 23 wamaze kugenda ugaragara nkaho kariya gace ka Uvira rwose kibanzemo abarundi. Navuga ko igihugu cy'u Burundi cyose kiri muri aka gace ka Uvira kugira ngo bakomeze bakominikane n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nta wundi mupaka ucamo abasirikari bavuye mu Burundi baza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo murabizi ko abasirikari b'abarundi bakomeje kugenda bagaragara ko bemerewe kwitangira kino gihugu, ndetse ko bameze nk'aho bari kurwanira igihugu cyabo. Abatari bake b'abarundi bamaze kugwa muri iyi ntambara, abatari bake b'abasivile bamaze gupfa, abenshi bavuzwe batanze itegeko ngo bicwe nabo rwose bamaze kuba barangira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi yagaragaye avuga ko umuturage wese uvuga ikinyarwanda akeneye kuba yamurangiza ndetse ntazongere kugaragara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bigashengura uyu mutwe wa 23, dore ko rero wo uharanira kwishyira kwizana kwa muntu, dore ko udakunda leta y'igitugu nk'ingiye. Kwica abantu ubaziza ubusa by the way ni ibintu bitumvikana kuri uyu mutwe wa 23. Kankubwire ngo rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, nyamuneka nizere kambaha amakuru ameze neza. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndashaka ko ukanda subscribe ugafungura inzogera tugishyiraho video ugahita wakira notification. Urakoze cyane kuba ubikoze. Ngo hayi ikaze nanjye icyo nsabwa no kuguhereza amakuru agiye agezweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Reka rero twirebere hamwe ibintu byose biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa 23 uwo ubwawo uvuga ko rwose utazigera wemera gushyira imbunda hasi mu gihe Antoine Felix Tshisekedi ibyo bamusaba rwose azabyubahirijwe. Antoine Felix Tshisekedi nawe akomeza abishimangira avuga yuko rwose atazigera yemera ibiganiro hagati y'igisirikare cya 23, ariko ibyo yakomeje kugenda bishimangira kenshi biza kurangira yemeye ibiganiro. Abantu bamwe na bamwe bagaragara bamushimira ndetse bishimira intambwe Perezida Antoine Felix Tshisekedi ateye kugira ngo igihugu kibe rwose kibe cyagarura amahoro, cyangwa se amahoro abe yagaruka muri iki gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ikintu cyinshi gituma Antoine Felix Tshisekedi adatsinda urugamba cyangwa se igisirikare cya FARDC, nibwira ko abayoboye umutwe wa 23 batari bakeya baturutse mu gisirikare cya FARDC. Benshi abapolisi by'umwihariko abasirikare bamwe na bamwe bagaragaye biyunga kuri iki gisirikare cya 23. Akaba ari nayo mpamvu rero igisirikare cya 23 cyabonye ibintu bigenda bimwe na bimwe bigihereza motivation, biza no kurangira rero gikomeje kugaragara nkaho ari cyo gisirikare kiri gutsinda. Ariko Antoine Felix Tshisekedi we yavuze ko rwose agomba gutsinda urugamba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umutwe wa 23 ukavuga yuko rwose nareba nabi bashobora kuzamukorera ibya Mumbutu ndetse bakazamuka bakagira Kinshasa ndetse bikaza kurangira Antoine Felix Tshisekedi yisubiriye mu Bubiligi.
ni nyuma y'uko bano basirikari b'Ababiligi nabo bamaze gusesekara muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyaba nabo ndaje tubyinjiremo kugira ngo twumve ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubive imuzi n'umuzingo, tumenye ngo ni ibiki, tumenye ngo ibiri kuvugwa ni ibihe.